Jaram hino ɗo tarika fiima antu heɗito moƴƴa. Fiino annabi Iliya dogiri Allah no ɗo kolmoje pucciɗen acci ɓattade ka hoore laawol hewtinegol ka tatalanɗon hari ndiyan tiiɗuɗan no saaƴa tawi maker on hewtali taw ka o daroto adalde yo kanko akabulanɗon yo hocco o mutaka nder tata. Isibila a hoolota ko waɗi kon hande yiite tippike immorde ka kammo fof yii wonde makko Allah Iliya on woni Allah tigi on nduusana muuru wiyetendu baalu waawali wallitade awa kadi rewoɓe nduɓen fof warama. Debbo lanɗo on nani ko yewtata kon fof hara nde yewtere ɗon maɗan ndiyan no gayna feldintinangol mo wondema ko joomiraɗo woni Allah hina ɗum o moni fota fi konguɗi ɗi o nani ɗi. Mi waray Iliya. ɓayru annabi Iliya nani wondema debbo lanɗon no faala warugol mo o dogi e hoore hawjere en o dogirari ha hande gila ko taga o dogi embere 125 e guluji 217 hay ɗon hari o hoolaki o daɗay awa o dogino o yaari sengo ñaamo ko honɗum waɗata nde huluɗa Allah no ɗo. Annabi Iliya jaabi yo Allah ardo mo sono kala kono e ngal ɗo ko kulol makko ngol o jaɓi yo ardo mo ɓay o waawali yahude hakke himo ronki o jooɗi e ley leggal o tori o wi joomiraɗo mi lanni ronkude accu mi maaya. Allah no ɗo kono o jaɓali nden torde makko o wimo newni Allahu on acci annabi Iliya o ɗaani o imminani mo malaikajo ko findinamo. Iliya immo ñaamu goɗɗum yara. Annabi Iliya udditi gite makko ɗen o ndaari takko makko o tawi ɗon londe waɗorde ndiyam e bireedi juɗaaɗe no binde makko tigi ɗum no moƴƴi fota. Annabi Iliya ɗaani kadi konko waɗi filliti kadi Allah no ɗo nelaaɗo Allah on anditi fi on goonga fewndo ko yi giggol ngol Allah dankorimo ngol ka tumbo wula ɗon joni himo waawi waɗude hito Allah ngon o yiltodi e nelal kesal. Allah no ɗo a hana hulude miɗo habbiti wakkillingol ma rewrude e o aya iwɗo ka kitabul muqaddasi ɗo ko joomiraɗo woni ndaygu an e kisiye an ko hombo mi hulata ko joomiraɗo woni suuɗorde ngurdan an ko hombo mi diwnata yeeso mum. Husainatu wonno e yewtude mi weltanike ma fi ko heɗitiɗa ko hiɗen e saare.